Bizi hano iwacu mu Burusiya hari Abanyamerika benshi barishyira bakizana, yego bamwe bari aho hirya mu bihugu hirya no hino mu duce dutandukanye, abandi bari mu magereza kubera ibyaha baba bakoze, ariko mu minsi ishize urazi abo bantu b'iwanyu barifashe bakagenda bakareba aho Abarusiya bicaye bakabafata bakabunda mu magereza, abandi bakabagira gute bakabajugunya hagati y'imipaka yacu n'ibindi bihugu, abandi bakaza bakabajugunya hano. Ureba rero ibintu abantu bakora biwanyu ukabona ukibaza ni biki, aba bantu bameze uretse gatoya mbaze igihe gitasha, oya rindira igenda bizi uko nkikoresha kandi ndakizi ko niyo mpamvu ubwo ndi gukoresha igihe cyanjye neza kugira mbashe kubisoza. Umunyamakuru ati ariko se urashaka kuvuga ko ngenda kubwiye ngo aba bantu banyu ni nk'abasazi, usanga wagira baba basinze, ariko rero aho ngaho ushatse kuvuga ko baba basinze, ushatse nko gushotorana, oya si ibintu byo gushotorana, turabizi neza ko baba basinze bamaze guhagavuduka barangiza bakaza kurwana, bameze nk'umuntu usinda, yamara gusinda akaza kurwanya umupolisi ushinzwe umutekano. Ibyo rero aba bantu banyu ni ibintu bakora kandi bakenewe guhugurwa, ibintu bakora ntabwo ari byiza. Twebwe nk'Abarusiya rero icyo twizeye, twebwe tugomba gukora ibintu byacu neza kandi tukabishyira ku murongo, ariko uwo bizarangirana nabi ni uwushoza intambara ku Burusiya. Putin ati oya nibakomeze barwane, ariko amaherezo igihe kizabibereka. Twebwe ntabwo badufite kandi nta kibazo dufite ahangaha twebwe, urumva. Ubwo rero twebwe dukunda amahoro n'igisa nkayo kandi ntabwo dukunze kurwana. Icyo tubasaba ni uko bumva ibyo tugomba gukora nk'Uburusiya. Muri aho basangirangendo b'Abanya-Ukraine, uyu munsi ndanezerewe cyane kuko maze guhabwa raporo n'ukuriye ubutasi bwa Ukraine, ambwira ko ibintu byifashe neza ku rugamba, aho twamaze kurasa aho batunganyiriza peteroli n'ububiko bw'Uburusiya. Ubwo rero urumva ko nubwo baturasa ariko natwe turabarasa kamemu, birumvikana, baraturasa ariko natwe turazi ko tubababaza. Ubwo rero urumva ko imeze neza ku rugamba, biranashimishije, kandi ngo yambwiye ko mu bigaragara ingabo z'Uburusiya tuzimereye nabi. Ubwo rero urumva ni ibintu byiza, ni ibintu byo kwishimirwa cyane, kandi ndongera kubabwira, twavuganye ko agomba gukomeza kwitwara neza, bigira imbere, kandi akarusha no gutanga amakuru meza ku buryo n'abadufasha bakomeza kuduha intwaro mu bushobozi bwabo, ariko naho baduha ubwo bushobozi natwe nk'Abanya-Ukraine ntabwo turagabuka ivugwa rimwe, tumeze neza, turitwara neza, kandi ibyo baduha tubasha kubikoresha neza. Kandi ikindi nabizeza ni uko abafatanyabikorwa bacu bahagaze neza ku rugamba. Ubwo rero baradushyigikiye kandi baraturi inyuma. Naho rero abavuga ko abayobozi b'Uburayi cyangwa se aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abasinzi, ibyo birabareba. Icyo tuzi ni uko tugomba gukorana twuzuzanya kandi twunze ubumwe, tukarengera umugabane wacu w'Uburayi hamwe n'abafatanyabikorwa bacu. Ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukore share, ukore like, maze umanuke hasi muri comment section utange igitekerezo cyawe. Niyo nkunga tukwisabiye kugira dukomeze dutere imbere kandi tugere kuri benshi. Ahangaha rero Uburusiya burahangayitse pe, mu bigaragara Uburusiya burahangayitse. Bigaragarira uburyo Uburusiya buhangayitse, bigaragarira muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije, aho yavuze ati izo missile bita Tomahawk ni misile zihangayikishije Uburusiya, ariko akagira ati rero Amerika tuyibwire ubwa nyuma
n'ubwa mbere, ubwa mbere n'ubwa nyuma, ko ikaramuka yibeshye igatanga izi mizayiro ikaziha Ukraine, natwe tuzakora iyo bwabaga. Ni ukuvuga ngo ubwo ibintu bizaba byahindutse rero, natwe tuzakoresha ingufu zacu zishoboka, kuko ibi bintu ntabwo tuzakomeza kubifata binenegwe, kuko tumaze kubona ko ibiganiro byakoranywe na Trump ndetse na perezida wacu w'Uburusiya babitesheje agaciro ku buryo budasobanutse, dore ko twese twari twiteze ko ibi biganiro bizagera kuri byinshi kandi bizatanga umusaruro, ariko bimaze kugaragara yuko nta musaruro bishobora gutanga. Ari nayo mpamvu rero natwe tubahaye gasopo, bakaramuka bibeshye izi mizayire za Tomahawk bakaramuka bazitanze kuri Ukraine, ubwo bazamenye ko nabo tuzabagerera mu kebo, kuko ngo akebo burya ngo kajya iwamugarura. Aha rero niko yakomeje avuga uyu minisita wungirije w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya, yavuze ati rero bafate ibyo bakora, ibyo bashaka gukora babishyire mu ndorerwamo, nibamara kubibona, nibamara kubishyira mu ndorerwamo, babone bahite biha igisubizo cy'ibizavamo. Ibizavamo rero muri izo mizayire bazaba babahaye, natwe nibyo tuzabasubiza, kandi Uburusiya buri tayari gusubiza. Niyo mpamvu nkubwira rero ngo Uburusiya busa nk'ubwahiye ubwoba, aho butangiye gutanga gasopo zikubagaho zitabaho. Aha ni ku Nzozi TV wano, urakora subscribe, ukore share, ukore like, maze utange igitekerezo cyawe. Ciao ciao.
ibihugu byinshi byagaragaje yuko bitewe n'impungenge y'ibintu biri kubera muri Gaza kuko biteye agahinda. Aha rero niho ibihugu byinshi bitandukanye nka za Turuki, Misiri byagerageje gufasha abanyagaza ndetse n'abanyapalestina, aho Turuki yohereje amakamyo menshi arimo amazi, imiti ndetse n'ibiribwa ku baturage ba Gaza. Noneho Misiri nayo nuko naho yafashe amakamyo arenga 350 ahetse toni 4,200 bipakiye ibiribwa, imiti ndetse n'amazi mu gufasha abanyagaza. Bigaragara ko hari ibihugu byinshi bifite agahinda n'akababaro k'ibiri kubera muri Gaza. Ahangaha rero ibyo byose ni ibintu biri kuba. Ayo makamyo ahetse yo muri Misiri ahetse amazi, ibiribwa ndetse harimo na za ambulance mu gufasha abantu bagenda bakomereka mu gutanga ubutabazi. Ubwo rero ugiye kureba usanga ari ibintu bibabaje cyane, abantu benshi batari kubona, amahanga ari kurebera, ukibaza ngo aba bantu bizagenda bite. Ni ukuvuga ngo rero aha ni ukuvuga iyi si yose ihaguruke, kuko ibiri kubera muri Gaza byanga bikunze ni jenoside, nubwo abanyiri kubyemeza mbona ntacyo babyitayeho. Mu bakomeje gufasha rero gutanga ubwo bufasha mu banyegaza harimo u Rwanda rwohereje toni 19 z'ibiribwa bigenewe abana bato cyane niko u Rwanda rwabigenje. U Rwanda rwumva neza akababaro k'ibiri kubera muri Palestina, rwumva neza ibiri kubera muri Palestina kuko ni igihugu kimwe mu byabayemo akaga nk'aka ngaka. Hamwe n'ibyo rero rwari rufashijwemo n'igihugu cya Jorodani kugira ubwo bufasha bubashe kugera ku bana cyangwa se abaturage bo muri Gaza. Ibi bintu rero ni agahinda kandi ni akaga isi yose idakwiye kwicara ngo irebere. Mu minsi ishize Abayisiraheli barifashe bafata, umve ukuntu batagira umutima, batagira impuhwe, bafata imodoka zitandukanye ibiribwa za UN maze babipakira, maze barazishyiraho ibirango bya UN, bagenda bavuza amahoni, maze abanyegaza barabyuka nk'abantu bagiye gufata ibyo kurya. Maze bahageze bamaze kuzengurukwa bikanga abasirikare babazengurutse, maze batangira kubamishaho urufaya rw'amasasu, aho abagera kuri 51 bahise bitaba rurema. Ibi bintu bibabaje, ariko turakomeza tubabwire n'ibindi bintu bakomeza. Ibihugu bitandukanye nk'igihugu cya Maroc cyatanze amato yuzuye toni 180 kugira ngo babashe gufasha abantu bari kurenganira hariya. Abashinwa nabo nuko bajya bohereza ibiribwa bikamanukira mu ndege maze bikamanukira mu mitaka, none abaturage bakabifata, ariko ntacyo usubona ko abafite imbaraga nibo babasha kujya, kuko nta buyobozi ntaki mu gutanga cyangwa mu kugabanya ibyo biribwa. Ubwo ahangaha rwose turashishikariza buri muntu wese wumva understanding aka kababaro, maze niho naringeze nyine boherezamo ibiturika, abantu basaga 51 barapfa kubera gushuka abanyapalestina. Ubu rero ibi bintu byose ni ibintu bibabaje kandi biteye impungenge. Ahangaha baherutse kurasa rwose ibiturika, basenya amazu, bagira gute, ukari amazu agwa hejuru yabo, niko n'abantu n'ubuzima bw'abantu butikira. Uko ubona ibisasu, indege za F-16, indege za F-35 zose zirasa iriya miturirwa, ni nako ziba zihitana n'ubuzima, imfubyi, abana, ibibondo, abagore bose. Inzara rero iri hariya muri kara gace irenze ibindi byose, birenze imfashanyo zose zagezwa hariya, aho rwose nko ku itariki ya 25 z'ukwa 9 2025 Abisiraheli barashe ibiturika byinshi cyane bica abagera kuri 88. Ubwo rero abanyapalestina barapfa kandi nta muntu uri kubarengera, nta muntu bavugira, kiretse ibihugu bimwe na bimwe byagerageje kuvuga, ariko nka Leta Zunze Ubumwe na Isiraheli ni wo mujyo wabo uri imbere cyane, aho bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe na Isiraheli bari kwica abanyagaza ku bushake, bagamije kubarimbura, bagamije kubimura mu butaka bwabo. Ibi rero babyita jenoside.
ibi babyita jenoside, iyo wica umuntu ugamije kurimbura inyoko muntu no kumwirukana ku butaka bwe utazongera kuhagaruka, ibyo nabyo ni ubwoko bwa genocide. Ubwo rero nk'uko intera ari imwe, u Rwanda rwanyuze muri ibi bintu narwo rubizi, niyo mpamvu u Rwanda rudashyigikiye, haba mu nama mu nteko rusange ya UN, u Rwanda ntirushyigikiye ibi bintu, ntirushyigikiye ibi bintu kuko ni iyicarubozo, ni ibintu bibi cyane bigaragaza gukuraho cyangwa kwerimina inyoko muntu. Ndahamagarira buri muntu wese utuye isi ufite umutima, ufite agahinda rwose, gusengera Abanyapalestina n'Abanyegaza, kandi niba hari aho wageze ijwi ryawe urihageze. Ndagusaba rero ngo ukomeze ukore subscribe, ukore share, ukore like, utange comments kugira ikiganiro kigere kuri benshi, maze babone ububi bw'Abanyayisiraheli. Bose ahari Imana izabatabara. Ciao ciao.